sinunod daw kadako tunggo Jesus Luzon Lihon kadako tunggo sa Jesus. Senong kaswabon kumadati den sanan atau tilong busom kanau misi sa tokod isuang sambayang. Kerajaan sorga konsi kau de timpu de baino kaswabon diti insan pod kepagiampai kagu ya hai maya diti panembarasan da panatalayanan konsi kau tu mantad de insanan i oraitan om bulayan dahai kaswabon iti nga manhakagud iso it pengiwaguhan nagi isa kagu kapurimanan sokodong dahai isuang dot panatalayanan. Tinasamayang dahai isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Mau bersakud senong kaswabon dat insan po kumadati. Puji Tuhan tu tadaw do baino no kasuang toko kagud iso tadaw dit alumis. Hinggad iti kayanan ko nga alumis sa kaswabon na bayno no kasimban matiot ay studio di kaswabon ni bayno. Milo hikomayan na pagindalanon dat minay rikot na hitid studio wago. Kung sikaw mantad dot ay sakadong di kaw balutan gisambot nakarikot na hitik kinayanan iti. Pwede ay lanam hinggati nga ay lanin da orikot at timpo. Okay? Kaswabon na bayno, panambarasan dati, numan ko onwad ay tuludot kamilaan. Sekira na pod intangan dati o panukadan, right ko kamilaan sayrad ilaan kapaya dati nga iri na pom kanuh dot popoidu dati mantad di kaboboyuhon dot tamaha. Nagi kainsadu toko mantad dot ginawo dirumikot kumad kinarahingan da suway kay kinarahingan dot sambahon dati. Pinolos toko kinarahingan da kamilaan. Iso nagi kadaut kahandaman di momon sa ginawa dati mamusaraw da kinarahingan. Ina pa hilisih numan paluyong kumadati nga asilih nagi dat ay berkat kumat tulun da suway. Gisambot ginawa na pa dati nga papapurimon kapurimon toko dat nunuh kumain da dosa. Monikid da pa dati nga katarimo dat ay agumu tay ka akuri nga insanan pa nga mantad da kinarahingan. Ina pa atarimo dati di nga mandati paburuo tumanud di pinatahak da kinarahingan. Miagala pa ko kahaharan pinatahak ka kinarahingan mandati paindalano tumanud di pinatahak kisiyo kumadati. Ina pa iralan da kinarahingan nga ay kakitanan na pong paintapot. Pinapola sisiyo dat kahaharan daw painsuang nila kumanda kausinan. Gisambukano takad papaguli da persembahan. Miampay dat apuahang. Miampay dat agayo ginawo. Kumad kinarahingan. Ikano manguhup di tulun-tulun da rumikot kumadaw. Itu sin gumu patay ka akuri nga
Kesuang da isuang da perbendaharaan da kinarahingan. Okono ko right ko kahaharan iti kausinan nga agumu po iti taha ko kinarahingan kumad. Sera na po karait ino pa ikapagulod oray tanda hilo nga tusin. Tumbayaan ako dat kitusin nga ito kote. Kada ako paborosat aiso no di dohot tusin ka. Gaudut. Harohi nga ailanom tira ginumo. Paka aiso kapiatusin nga haro hindi kasarit. Ang hapadausin, limausin, saringgit. Ino pa'y aiso ka nga kusong kapyo. Nga kaubasan ta ka na po mabura sa aiso. Haro hibori nga akuri. Kabagal. Iya di ko mo datid aiso. Ako ni ko aiso. Haro nga kabagal. Akuri. Itusin da pinutumboy o kinarahingan kumadati nga magisuwaya ginumo. Yoho haro itusin tid na talu po kanto no po daringgit. Talu po no po daringgit. Nalu. Mungkin dat Solina Solvia hartusin di siyod 100,000. Insan salumin 200,000 tok sorong gumuan ko noy. Jebit jet 1 juta. Nga rupiah mah gitu. Insanan to ka nonuan dat kasiwatan da komunda haratusin. Ino po ipiswaya no agumu ko akuri irino. Ino pa dahit karahian na kinarahingan agumu ko akuri nga ino pa'y komitmen datid iswang da panatalayanan. Son tabi bahagian kinarahingan nga kanu tako dat pagulion. Kanu dati dat porikoton kumakinaringan. Mangirad agumu ko akuri. Haro memporok komunionnya diti ay. Suway ka ilot tusin. Right ta pondo katusin nga ilo na tusin na ray tandat. Kada ta kono siliho dat ay kada ta kono sili dat tulundit cinta uang. Nakuro. Ako nanta kay iti nakapiatusin na nugya pamuritan na tangaulo ni di. Raja. Raja. Tusin. Tok. Iho nga otumbayaan ako yun. Nuno na pa yung manta ko tinga sa wapatusin mo. Asapong ga oposik nga sa wapatusin. Sa nguni-uni hilalurid sa talib-talib. Tusin nga ipakayaan no. Nuno na pa nga miyagali dit. Tusin nga katutukon. Asuab ta ka musik. Alay da kodop. Tusin nga ikatutukon. Tapos tagid karaja ka nga. Tusin ni mahontalon di karaja. Kay kumarajad ay sa na ay gaji. Sakirat ay sa gaji. Jadi tok otopot kapiyod ilo na patusin nga ay hali piyah dat titaha ka kinarahingan iti kahaharan nga irogon nga milay magano hilo dat osilih dat iso oralan di rogon da manumpalid dati. Isay dita arohyan dat agumu otusin. Arohyan to koy nga sayra na pod gumu ot kahaharan dati ikarait tat kausinan nga hirinagid agumu o tanggungan dati. Agumu iman dati gompio, agumu iman dati paindalano. Agumu o tuntutan kadit kaubasanan. Jadi sekira na pod
Ay saringgit na tusin nga akuri urusan. Nga agumo na patusin nga agumo urusan. Lebih kurang miagalid di. Anagi o kurang kadao, o tulun dat mamatay tulun sa pitulun. Sebab itusin. Mumang, merompak, popokorwol, sebab datusin. Kemondet ilo net palad ka. Duman ko piyo. Oke. Nga man pahit ani ba dahilo man toko dah dat ilo na patusin nga popori ko toko bontugon da kinorohingan. Ngaran da kinorohingan. Tu pinatumboyo isiolo kumadati mandati paindalano isuang na pelayanan. Oke. Tepat kepiam hitid gereja rumah rehat ulu dusun kini nanti baino. Nokorikot di Kosodop. Lebih kurang pukul 1 lah di tengah tuong. Korikot Kosodop. Puji Tuhan tuh nokorikot ibo. Nga tokom aramai ini talun-alun lah. Subuh-subuh mdongo tuong. Dangadaw no pohom. Ikan teda na tuangan kopi. Oke. Jadi kepaguluh kamon na kamilaan iti kausinan. Monikid dati nga magisusuay ralan toko dat papaindalan iti kausinan. Kumuduo naritan lagi kadaw iti kamoyan dat monomboros. Kamilaan na monomboros. Mantado o insana na kamilaan di tinahak kumadtulun ay so no hit lobi ko gatangon ko mantadet titahak ko iti monomboros. Iti no po monomboros nga manda guno do papaintalanggot ay hikmat mantado lisik kinarahingan dit abantog. Irinandad inapande berkat-berkat dati tahak ko kinarahingan nga korikot da kumatulun da suway. Akon ko insanan toko timiloh dat moboros. Magisusuaya kamilaan dati right kamo ng boros. Iho nga ay so it kamilaan ko tim mo ng boros. Sa kira na pod, anuan ako ay dia pelajaran, polambuson, irimilo. Milo hitir di. Nga sa kira na po dot miagal ko mambalut. Monimpun da piyang balutan. Aku ko rikot titir di. Aku kala do kayo. Right ko mangambalut. Bulun-bulun na papapalam busam milahi. Akon punod iswa nga boros sa dusun. Asonong. Nakuratu asanong. Manamboros ta kanapod iswa nga boros sa dusun nga asusa. Asusa kada ko ay asusa. Kamayan ko napod asusa nga miagal ka iti panatalayanan. Ho dila pelajaran. Manu na po dusun no iri na ri. Salasay no. Nga sakira na pod ina pa'y pelajaran nga bahasa Malaysia, teka bahasa Melayu. Basawan nung patarangon no. Susah na gi. Nga sayra na po manamboras kad iswa nga dusun, translate ko na po dim. Siap kan. Iri kelebihan nila padolinan datin dusun. Okay? Iti na po kamilaan natin manamboros. Deho na pod ay pangimbulayan nilo nga iti milah takod mo ng kiboros sa kumatulun da suway. Okon ko insanan to ko nga milo.
harohi bongung. Satu ditanya, satu dijawab. Iso tuhat nu, iso simbar. Aisa tuhat, aisa nu boros. Paingion na kinarahingan iswanggat kaposian dati moidah da papabantug dat kinarahingan. Paingion Yesus iswang kaposian dati irinday papabantug ga kinarahingan. Jadi saira na po dat aku koiloh kadati nga katumbayaan to na pohom makianu tokod kamilaan mantadot kinarahingan. Tu isione ginuasandet nunu na pod it oratian dati. Jadi suai ke kausinan harta benda itinagi kadauhot menemboros ngano padati ira lamay nga pensuang na ngailot pengkuroh tokod kanu demonong kiboros semua tulun na suai nga haranigi kadaw ti kamoyan dat kagarason isay da ko'y tangagaras it ongo kuwata tinan iti kamoyan da kagarasan dati nga apatut dat gunoon dati papabantu ga kinarahingan tu iti napatinan dati nga kinarahingan na sangano. Kanu tokod papaindalan da pelayanan dat lobi kosonong saira da iti napatinan dati nga sihat. Sakira napod piagalon dati it olidas toko sumakit nga hinggohit asimbayan da papaindalan da pelayanan. It sihat ko ito tay ko it sumakit. Tumbayan ako dat insanan to na po nga magakun da inapait sihat olidas nga kanu papaindalan dat pelayanan iswangan nun pakantakan. Nga nu kadi dat dadamot iti pamagunan tako na tumalib bakamon dat panasakit. Manago iti nga kumon pa nga haro na panasakit iti mo. Haro no may sait do iti. Imoy sait langaw. Panasakit nakadaw rin. O gumu na hot tamparuruwal takatibo. Haro na tong ruruwalan dat ay langaban. O ruruwal na tong korius. Hondiah pa ngay nadugalon. Haro pa ngay akay muay kopiyo. Tu miduo na to kita ko ka. Sakira manggit karita nga ano ko kita sorong. Hondiah pa nat gumuhara na po tamparurol. Tadung nga ano ko singud. Talingo nga ano ko rongaw. Hara na po tamparurol dati. Jadi itinapot kalidasan dat otorimo dati nga hirin na day papasimbayan dati dot papaindalan dot panatan sebagai pelayan-pelayan da kinarahingan. Arwala tatud. Mingkakat nga mongkurap tatud dot. Ya di mongkurap ito tatud. Kumano po nga itidit ang lidas nga ito kati. Nga sayra na pod ay mbulayan kapiyom haran na po tamparurul dati ti mangirad agayo ko okoro auruan ka amo sakira kadaw dat sihat ako ka nga moita ka na papakipori saraha pasti daharo ka sait parisawo na raha parisawo at kolesterol na kaidu. Parisawa gula na kaidu. Parisawa at nuno pakago. Antibody
nakaidu parisawoot ini po di nga rin gaut berpotensi ketid hara gaut parisawo dohor di gulunga acid uric nah akawas nga apa ki gaut lah nga berpotensi dat untuk ko gaut ay ato kay asaraw kunad asulu nagid ay it suluh dat nugyahi abinti nga yaman idi rumput sa malu nga tok ruan na mamanang dahulu nang iditid ontok ko gaut hirinod aran na kapurimanan dat memiarad kalidasan. Jadi iti kalidasan nga titahak kinarahingan iti nepot da papaindalan da panatalayanan. Puji Tuhan sebagai pananud da kinarahingan nga ain tutunan toko dat sampo magunan dat iti natulun-tulun dat Adventisat anganar pamamagun anganar surupu yati nagit lidas hiti piak kainon dati nga kadit papaing gayo-gayo papahagahag magisusungku ta kanapod di kagumuan sebagai pananud da kinarahingan amoy pagano hilat barang-barang pagaduhan miagal ko itong tinumon ngay magalisun ngay sayra na pod kapag isusungku to kadit ang ubasit maganod di barang-barang ko tiyadi kita mo ti piswayan mantad ko kauros-kuroson ngingis nga apurak-purak igyan nipon iti munong nga angaragang-rahagang kakitanan intan na po ni wakonom ang silaw nipon ang itang mamunong iti turos nga nuridi ang gumu na garis otu nga kakitanan sa kiroh dat miagal ko panasakit nga puji Tuhan tumantad dat pamagompi dati kalidasan ay so ibohit kapag idumantad panasakit mo tu iti to kagya pamagunan iti haron na po nga ay pinsan nang so nang pandad kumantad di tulun da amo magampi da kalidasan mamagampi to ka kalidasan okon ko isuot kamuyon dat ada katan to kay tunokod nuridi nakadusot ko gati isay na po ita ada katan na panasakit tok dapo doon na po panumayan ng okon nako ay tulun na iti pamagunan sumakit ngay ito kay matiti okay jadi may to kono gompio iti kalidasan dat dadamot ta sangimpasi to ko tu iti tinandati nga iti kalidasan ti nga iso nagikadaw ti tahak kinarahingan tinandati Sirad Olidas milah takod ay papaindalan dat nuno na pa'y buruon di papabantog dakin aya kalangaw uluduson na longoh mangko di hitid uluduson isuang nagi kadaw ti kumundot koimbayat nga iso ikadawhit milo dati borosondot ay kamilaan okon ko insana natulundot kagayat ta ginawa dati mano pa dati intanged isuang da gereja sayra no po ino po hit pamimpin puji-pujian papaindalan nandadit puji-pujian nga magisusuay kay bayatan di lo
Mumbalo kuno yung memimpin puji-pujian ay aku ikagalat paing kukura ralan di tiumin lojimun na memimpin. Memimpin ako na pa puji-pujian na sangulo na kuno monondig. Kamuan na pa nga akano mangimbayata tulun mo. Harohi mo ti sayra na pod magang at monondig nga to insan na pod monondig itong anggota. Hilo na po dahay gereja sinulihan tok haro timpu-timpu dot miagalidit aga to ginaw itapot kapiyo. Sira na po papakita ako dot siaran langsung tay ko live Facebook kabaktian hari kagaton nuno. Antakan na po monondig nga okay datid ay akon po ko iko mo yun dot pay maha ko piyo bo. Iri ako kuan ako papasihar sumon mo. Nga tumbaan ako hitid kinanan ako nga iya dihi. Sayra na pod aray tanila kamondot kayumbayat. Miagal ko iti nagipuji-pujian nga haro na kolomokon dati. Ay say kayumbayatan. Monondig to ko nga ay monondig. Monondig isuay iyati magiboboros nga umbala pagid ina pa pamimpin puji-pujian nga kayumbayat. Tok memimpin siya nga monondig nga ay napatulon. Akon kamilah nga itakot tiyo di haro na milah. Jadi iti kamayondot pengaruh nga iso nang ikadawat kamilaan it kanudot ay mangunsub tulun da suway. Mila papaintalang do iso ikasanongon sayra dat inapahit rosuci da kinarahingan nga igitan iswang dat pelayanan di. Inapandahit kaimbayatan da kapuasyon dit oborisi nga opurimanan iswang nagi isaliwan dat keluarga. Ay anaruh mangku dit kaswabon na bay no gi. Insanan to kono po nga nanuan dat ay kasahapan datumanud dat titahak kinarahingan halipiad harapiswayan dat nunuhi talenta da pinatahak ikamilaan dat pinatahak kinarahingan kumadati. Harohit nanuan dat gumu, hari nanuan dat kuri. Man kuno intabo ada kamilaan miodit. Akuri oy. Haro nakanta tongo duo. Ongo duo ko ongo talo. Nga iyo kayo na pom gumu ada ko Thailand. Puji Tuhan. Insanan na po rin nga pinatumboy kinarahingan kumadati. Moidet mandati paindalano. Papari ka to kabantugon da kinarahingan. Sangkura ginumu idi titahak kinarahingan. Gumu at titahak siya nga. Gumu na mati ay pakianuan da kinarahingan kumadati. Jadi ina padadi hit kamila-milaan idi iso ikanda sandati nga gitanggung jawab dati dat agayo. Gumuot tahak kinarahingan nga gumu na tanggung jawab dati. Ina pahit kamilaan dati nahak kinarahingan nga man dati paindalano milah na po gisom dat hinggo na po oririkot dati. Noritan na po diti nga igitay na gisom bokorikot ako kago kasyo.
minanahaki siyo dat kamilaan kumadati popoindalan dit nunu na pay haro kumadi siyo dada motot kinatangkya dan daw iti pemagunan. Om monikid na padati nga hari buruan dat tikid tisam tisa dati om papatilombus de pelayanan da kinorohingan. Ay sa tiso piyahit adadan kakuaan na po nga minomora si siyo may na paindalano gisom dot korikoton kukago. Jadi sonto bidit kemilaan da harun idati nga mahito ko na paindalano muntok kakobon tugon ng aran kinorohingan. Iharohot kemilaan da iswang dot ay mengurus sa kausinan ila dati paburuan haro kemilaan iswang got ay pangingin tarusan tay ka buru-buruan karaja dati nununo pa karaja toko iswang dot ay dan kerajaan swasta UTM kerja sendiri may to kano paindalano kopiontok do korohian do kinorohingan om paindalanan to kod gisomi dot korikoton do kinorohingan bahkan gisom bot kalimpupusan dot kaposian dati. Haro tulun dot memusarau da ina pa ititahak ko kinorohingan nga patakon dot montokot tulun-tulun di korohian no nga mano pa dati intangay do hiti ina pa ititahak ko kinorohingan nga montokot o insana no tulun. Monikid dati nga haro no pa kamilaan dati. Hari kamilaan dit to ko po nailaan. Nga ilan to ko idsairan ori ko to timpu. Jadi nuno pa kamilaan dati pengurusan iswang kausinan ina pa inoritan hiti ditino nga iswang dat kahaharan kausinan pingkah nagi kadaw tit kamilaan dati menomboros potoy iswang da kalidasan tay ko iswang dat ay it kamilaan dati milon mengimbayat da tulun da suway insana no paringa mandati paindalano miontok do korohian da kinorohingan di kanu dat ay papabantog dengaran da kinorohingan. Nakuroh tu insana no pulo nga pinatumboyo kumadati. Iati na padat pananud da kinorohingan nga moedad kopuriman toko dot kinorohingan no po nga okon ko pinapatahak dilot kamila-milaan ngai miampay dot tamodon dot iati no po nga minggayo iswang dot ay kepentingan keposian sendiri om nagi kahaharan do pemagunan nga moedad iati no pohom popoilih toko dot ay koimpahan tay ko tadon di ogirot maganu timpu dot ay orikot bahkan dot gisompiad korikoton do kinorohingan kumuinduo. Jadi ilo dadi hot korohian do kinorohingan. Sairad hari kahaharan dati ogumu talenta dati kamilaan dati nga akon ko isoot pagandasan montok dot papaindalan papainggayod kaposian sendiri suway ko okon nagidad kapuriman tokod songkurohot ay katumbayaan dati nahak kinorohingan kumadati do papaindalan di penatalayanan antakan dahiti pemagunan da timpu da dendo. Okay, mia galid di pahitian to nati pelajaran nak sobon baino. Puji Tuhan tu ay ilo pelajaran nga amia galit ako insok kopi o baino gi amia galit di konihab isang konihab santab na po di kamilaan dati may na dati patilambuso gunoon dati montok kapelayanan da kinorohingan.
Kanau misi sa tokod isuang dat sambayang. Kinarahingan isong kerjaan surga konsi kau dat kasabon diti insan pakagud pinahondom nu yahay da sontob no pod di kamilaan iharod idahay nga iya ngay sangano. Nakita nagidahay dat ina paday tomodon nu nga sontob di kamilaan dat harod idahay okon ko papainggayo dat kepentingan dahay nga papabantog dad ngaran nu. Halip ya megalidi nga o gumuot ay manumpalid dahay gisombuat asaro ihad aratu isuang dat kahaharan nagi kamilaan gisombuat katangkid dihay mantadi tomodon nu nga apurimanan dahay da kasobon bayno main nihay anuay da kuwasa kasari da papaindalan sontob no po di kamilaan na patahakon nu may ina pahit tomodon rikoton dahay nga montok da kabuntugan da ngaran nu. Kung sikaw Tuhan tadaw da bayno insan pakagud ahakon nu yahay isuang gat tindalanon buru-buruon may kaano kasari yahay da papatila mo sa palayanan da hinggan na pot kinayonan dahay. Ampunan natin sanan do sa dahay tinasambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati puji Tuhan tu tok nakanaaw na ti pamat hitid ulu dusun. Korikot ka pa yung matid hitid ulu dusun. Ako ikumbalak ka ipih da kaulak ka hiti nga nakaulak na matid bayno. Okay. Bahin ako po kapiruba tako dot kasuwabon da suwab.